the members would like to meet with you before the governor's address. So watu ekite kuchokwa abo dire topokea ya governor ultimatums chia kuritania nwengwe no. So na de watu ekite kuchokwa mbejete au iroda ndi tukwira members beto this information para ugire no kethira governor atikonera leaders beto kanya na ati utonera kanya no ntono gwererwa ja deputy governor ugite dare we ni ujuri kinya batu have no time nyapa tu dare to ni ujuri to tena kanya ko muthikeria. That's the time I call the speaker na rare akumara na mwira nande njo we were members pakuga na pakuga speaker ja toria members na aprenda tabo kwa tayari kuthikeria governor wa Meru no ntukinya pa tayari kugitata ko tayari kupathikira. So that was the resolution of the whole house. 69 members na speaker tutongeretie na undeo na leader of minority na the whole leadership. Kiekwe briefly mwendithile rwariro kuna the first gentleman rwentela ambi kana imbibi byongo ni audience still whether okisi kana imbibi byongo kana demands whether ukayana. Thank you Phineas. Onikiaria na first gentleman manke ya karokea ngavana na MCAs ndare ndio chwanga ngavana ndamwache but still kinyanda deputy ngavana na ambirite no deputy ngavana na ambitikire deputy ngavana na ambere shendi ngavana ndio yuri kana ndare ke ndio yuri ndamera nende ni ngavana na tone kinya itona na nwe kinya after the address ya ruare oro no ndate thirai kuraya the aro Meru ari kyo to address itona na nwe nyoro barane na MCs on to MCs batutumite for close to 2 weeks to each sitting na ngavana no to MCs bira benda ngavana aba promise kinya world fund na oni ndende wache ngavana to anga jo avenues ngendo to kona murea kinya we aro bichinyara antu beta kona ngavana bado no bakona murega na wene no mburi ondiensi na murega muri kinyawe kethira membi no atwariria ngavana amwire MCS bakwanda wetate no ntu batu ondara kien kundi faith no ntu tindwa MCS utindwa barare ni okinyambi na ngavana utindwa buru kabarenda aki bewe shima na twaranira tona bura twita kuritambi ngoe no ntu bora MCA aina manifesto oranga bana ainambi aina manifesto na MCA atirita na mbia cha mubuko no ngavana no amo ndifandi kenda nweta kuritambi kuritira ntu bawe ngwe na MCA no akwelewa maendeleo I mean bira mathina ya ntu bira nabyo bira bakwenda na ntu bate ukinyila ngavana oraba ukinyila na MCA ende MCA are under pressure na bia to mera pressure we mbelo ndi mwanka MCA zibaweka agutha ngavana ate ba audience ate bathikira kinya bate muthikira ntu kuyoera ngavana obenda na ibo kwa karirwo. Well, beretedera tukiugakia actually a number of calls mantoyegie High Excellency na kudireta akiwa kwe mkukumo kudireta ita kwa kenda bukurukia CCs na bwana speaker nudireta akiwa kwa biashara ya kukurukia the CCs wame transact on Friday ya wedira utimbia boetia how factual is it uti demands bwana chio bere nangu ile atiri utesi zibo kuruka Friday vetting ngavana bigirwa akiwa be kuruka Friday no mbigirwa akiwa kila kiro Friday vetting na kamite on appointment ya diria vetting na ikyo tumambuga atire ngavana na thinga te sheria ure batiko gitata ure gwita no ntungavana rere aretere marietwa abatu twekire marietwa jaria kingazeti na tugore wina gitumi kya ntu baba kurukwa na andike aso affidavit iretwe mbunge na gichire ireti Mwangaza ichi agitata ciaretwa na twekira nditie kuveti ministers bara kasi Friday ko Friday te akuwe approve akuwa ni urongo akugitata akuga twariria vetting committee wigete karendi guru kisheria consindente tucho nde ciakurukirio ntukweu na yandike report yandika report iwe karetwa mbunge ntariki imwe ntariki imwe iyo bagakurukwa kana bara kugitata kukurukwa so that is the procedure. Number 2 kitu mantu pendo kwira kidogo comment nyambere uyu kithimu bwa mbere kwina thine nyingi muno imana
na there is no problem na mbere hantu mbere atiri there is no need ya kwari orongo uma ibutro uma na sheria ere sheria negete atia ni thinga kethira ngavana muntu mwaru gi sheria ndetikiria lakini ngavana na wakili nkurukie 10 bandiki thirikari na ibo mwa advice ko na hatikira advice yao bwa mbere kiri antu barungi kirwe ngugi na koti ya bachokia umweta wa ntoiti akina mwaki timu yonthe ewe koti iwete bachokia kiri ana bejire ntoiti awetete ofisine aitinguge bau bari agia mbecha o miau pamukethia ore akue ni gembe north weta wandu muru shwariri mwana ora makozera athithietie kenda ngavana uga aitwe makutano aikwe ndumuru ari akwita ntugwita na guchoka ichiringi ngiri imwe ijeku ko eu mbere ni intimidation yesta staff wajairi kawira natige kuwa members bako ba assembly ibakuwa bandikirwe kuru bao na ngao friend bakeja ko ibaku bakeja kwithro ibaku na kuwo then na bakaga members bako ibakwenda kuandikirwa ekuru bao kana kuru bao kawira no set example no ntwe kawira ngavana naete bwena clip yu naete mukuru wa muraga baichu ngugi imakani rongo kuga ayete randirie that is one PA wawe to Miriam mwarongina askari ro mukaraya mwarongina oni aipenda kateseko kwa ngavana ndi kwa speaker na Miriam naryo mwari wa askari naryo na muraga baichu naryo na ngavana naryo duko ejire weta kwa ngavana bete kwa ngavana ntuko ejire I minority linda na majority linda bakudurwa wipenda akateze ko kwa ngavana na tugwita twaririe muraga baichu ari au PA o Miriam ari au na askari umwarongi na ari ariko ari so batwe as the leadership of the assembly totalia na ngavana one on one either on the speaker na kawira kana leadership weje yari na kawira tukari utumwira thina chiai chia mbunge kwa watu aki muntu ina makosa ya mbere no wina jo kwa wakorota bangi waje tatu ngavana akauga ki muntu mweti ambesha gitumi ngavana uti muntu wetu alia no kuma last week nekeja kwitho uti muntu aria no imana ndenda kuria antu wa MERU atiri ura twetaitirie ngavana ambecha ne atia no timu wako gitatia akuyuki na Safaricom is very clear ikethe akithimu aringe na baria nende one of us then it is very clear no etaka ita message yo kagitata akoni sori imana atweterie ngavana mbecha andirie dande kwenda issues irio kenda ato amwite mbecha through osmosis kana ato amwite itiria atia number 2 na batu come very clearly akaworo mwitirie mbecha ngana na munenkere kana muri atigitata ate munenkera we sure sorry members ba ko tiwethirite ai na an audience nwe kinya through phone call I'm very sure unda kwira it is about the leadership nda kwira the leadership utire kara ndigo na kawire wenko they are the two sisters and been there na mukuro wale yao kingi kiran kwira is about trip where members with Mombasa eu inomo ki ward 47 na national parliament na the senate as we are talking senator wetu atekenya France ngowecha kethirika cha kethirikari na nyeshi mwa papa ibatengeri mbecha kethirikari na uti county nye mwende ne Kenya mbechira to tengeri uti county tengeri mbecha chiayo na be na sheria ro bagatumira mbecha chiao na timu ile tuondeta eja differently ega tuondeti na geta kuondeti nderiko nderengi ko wankwenda kugatire batu itwetere Mombasa for induction ya members kana training na bu ngavana kwagita muntu wali bu thukununtu ngavana etete Mombasa training maitaja jairi netete na ivasha maitaja iri no to waraia na mbeche chiro tumire isainde zakati vigitete atia iri na tu chieto andire mana give me 2 more minutes ichieto sainde to gitete atia iri na tik county ya MERU aki it is all kirato kuthithirwa iridu across all the counties na eu ni trend ire kunde kou ankwenda kuga monthly induction it is there na kendea na nyabange barabakeja ikagitaburia kingi kirankwira ngavana akagwote budget ya kurukirwa ngavana uyu uri kute budget ya weri iriyo
ethire budget ira twakurukirite ngavana Kiraitu ye 2022 2023 na ngavana gutigi ndo aratumira ke budget yu na ngugi Mwangaza ai awitete kura utingu iciajaniri kagitatia igaito ngavana uti supplementary budget yara areta kwirere mbunge na uga supplementary na aretere uro batu uga supplementary budget yawe ni mbunge mukamati document ya chionde eta Evans Mawira the rindo majority ko kwari akiuga kin document ya retete assembly arega okurukirwa imakosa kya mwisho ngavana irobiri akwejana relief from the national government na we nako yukiu na intobia byati thirikari ekirito bionde ageta akiejana eta ejanari eshimwa bana bonje bono tubenantu babeterete bakaejana mbi members of parliament boteta bakawiro biwa kwe akureta yo batuka bakigetatia bakireta ko wankwenda kugatire ankuthiria munene ankuthiria nkwenda kugatire daiji to kwariria ngavana KAWIRA kuringana na mpare rere MERU abatu kwithirwa karite ndikuru abunge kikao kiu kuga bagitia nontu mweshimu uyu antu bara bena mpara kwawe beroka kwao kwawe imakando ngo kuga imana batikoroka kwa KAWIRA ko ngavana abatu uni abatu kwithirwa aretete sapu twakara ndiguru tukaria budget atigandiri akethirwa tukarite no ndiguru tukagwa nao itukuni ngo factor milioni 500 cia kugura irio cia kugura mbeu na kugura fertilizer ndikirani tugaikurukia na tukathithia antu baketha bakigitatia betetheka ko ngavana natia kwa iria antu abera atiri kigwa kuthithia na budget ire thire yekiritu ure kari na gukugia mpare tirario wote kya kwenda guchenjia budget ire kari ekario hu netache bwana speaker no apatire kwithira ikora kya kana kwa manta budget mheshimiwa speaker uga ngwenda kwira MERU na bamenye oju Gavana KAWIRA drama na mantu jara menyerete ja PR chakakinya mwisho na tokera MERU uma igoro indireigirwe muntu mwawe ari TV ne akiuga bakathiuruka ward chonde 45 borie akariba ward 45 MCO rabathurire nuntu mieri iri kuthira ri imbiombite bathithiria na nyawe kwenda muria na arueje na thiuruke MERU eje uge mitungu kuma kuthurwa no aere sonin mbere yetu bado to aere sonin I think tariki 21 cia mweri jwa kenda meaning nene tukuthiria almost a month endi tukwenda kwira MERU ngavana natige kwa area ntu nuntu bareta bakiuga ngugira aritete MERU mieri iri kute muntu ungi aritu inyora na thurwa endi ntobira gutumira tibiawe ibia thirikari ire kurukire mbeji ya kuthiuruka akiuga kweja na angachia broadcast angachia mbi oni antu ba mitungu ikundu ya mitungu ibi mbeji ire ingavana Kiraitu murungi na bae ira yetagwa 40% yatigara 60% na arua ne akuthiuruka ne MERU agita akiuga nande etagwo ndina ageta akauga nandi ici imbejiri iratura kuriwa na ici imbejiri tuici cia kurukitwe ithirikari ya Kiraitu murungi na cia ejanwa na irio karethiririe mbeja na ndi cia kuthiuruka cia kejana achoka ageta mantu abikibiki bikibiki ira iyeshimiwa batengete mbeje ciao mbeje cietagwo child fund oni ndatengete mbeje ciogura bikibiki mitungu. What happened? Nuntu bikibikire ciagurirwa almost time itete kuthira na igwatwika kwina MCs mbuga bara batari bagitanagia na Gavana Kiraitu murungi bwega ja unirari ndi gwita kiameneke UDA onge mbuga umeta kiameneke PNU onge ta umeta kiameneke ngi gwatwe batike kiameneke kia bus bikibiki ciaroncherwe kinoru ara stadium yo ciaroncherwe lakini kuronchwa wondira mbuga Gavana batetanagia na MCA gwatwikitira nenganirwa na naru ngwenda kwira MERU ire store ngurukia bikibiki 60 store ara kinoru nande Gavana ne agweta karume mwe etatimau akauga nande iji ciako che mubuko ijo ndanengera ikudia etimau na tukathingatia nuntu imbeje cia thirikari na tumba gwitagikirima imbeje cia mubuko tumira whereas ni ntobia thirikari na iguri na mbeje cia thirikari na acho kuga atire ya suppliers bara baretete bikibiki iu ene na guthiuruka cio timau no thiuruka cio kiago no thiuruka cia kacio everywhere agitagikirima credit na mantu jejo tukuga nande kuma na arua MERU kwetritwa ki mantu ya drama iu theatrics iu PR iu na rionde ucionanagia gwe igwe oria thandau igwe mukembu nene MERU mantu jara tutumanajo budget onto well if at all ibo kwenda development then awandi ibo kwenda MERU atethuka imbibitumite budget kitretira kulukwa imana ikwirire atiri budget ya kurukirwo njumi
irereo so kiria kiumba kwithirwa kithukiara area supplementary budget na supplementary budget itiuma assembly yuma kwa ngavana ikareto so akethirwa atirete ri na atikwenda tukora ndinyo twaraniria ri atugoga twakurukia gintu tutiene budget twakurukirie kuthithia supplementary no batikuga na aria kwenda kugitatia guchenjirwa ninga akethirwa akiuga atiri mbikite supplementary assembly na assembly eraga kwa approve so budget ya 2022 2023 itetumeninya sumuni yes excuse me bakunenganira kiri budget na ikwenda kwira MERU kinyabo bamenye na uge na ndio angantena chief officer angantena CEC lakini nathome example na Mheshimiwa Ruto akujukia thirikari nontu na wojo arejire ejite ndwene kuriya kurwana muntu wonde uria atari rutere rwawe Mheshimiwa Ruto akujukia thirikari gintu kia mbere kiria gitire mwanka na arua atira buta cabinet secretaries bara batigine Uhuru Kenyatta President Uhuru Kenyatta ibwa kuritaniria bongugi PS bara bari ministry ne chionde chia thirikari na aru ibwa kuritaniria bongugi KAWIRA niki atejire eta CCs bara bari bakira itu mbere ya kurukirwa bawe na PS bara akara bonde na ambiria implement budget yewe kurukitwe nuntu ne kurukitwe imbunge MERU kenda thiurukagira MERU te budget yara kurukirwa whereas na kuona mbeje chio bisi ngavana chio thiuruka chio na wakeja na ete goji akanengera antu ngiri thate antu agwe ngiri emwe batigirwa baga na atigire MCA murigo yo amwira akarie eta kungi atiga antu ngiri jira batigira ngiri 50 na imbeje itu menyete chio mubuko ichio bisi ngavana nuntu ichi akurukitwe na kumba tumire yu aki ati kwenda tumira chia barabara twaria barabara tukero batwi twina mbara twaria barabara tukero twina wanonyi twaria kirasi tukero tureamba na ndiri ni ungu gikaritika MERU tafadhali Phineas well enough mwenedile governor netherite still like you na kuriara ni atapokwa bote kuritaniria ngwe whereas naliongete word about 20 kuringana nwe pura gweterua na ibwethirite bwenwe actually Evans na kwendire take mention na weko ya wade ku no are how then are you saying butukuritaniria ngwe kana tukuritania ngwe ababu. Thank you Phineas bara buruka bongela bo majority aua MC tukora tukaeleza ngwira turitite mieri ile number 1 mweri umwe utathira bo majority aua twekwa soni na gavana kinyao tengwira wana ritite nonto tukaelia mantu aria kuinvolve tuwe yonte ya barabara na tore barabara iko arima na twire ikithiba ki kwa ranger na twire ndrachere kwa raka kinya otengo aritite kira utumira IPR no ndu PR no jethe PR tu kuthulunga tu na ibo ntu tugwa MERU kaba kamenya eitara PR ira atirire na batue tutekira kuwa oma imbona antu bako bemo bakithiba kwingubirite wichi tha kamera ntichi tha kamera no ndu ndaichi tha kamera antu babangera 2027 no ndu tingwe nkethira ndi no nkyagwitha ntina wonde fund ndethamba ritirite ngwiriku ende ntichi tha nyuma ya kamera na nyanga bano tingwa ritite no ndu bambia bo speaker uwa ate kwela mantu na ate kwenda kwirika mantu amba mbere buru abanga system boya kwetha kuna supplementary budget tumukurukiria anjia kuritangwe na anjia konia MERU kwena ithima bichingi muno bithoki bitukona gubwethe na administrator awita gauro githima gire gikabua administrator na thanga mari githima gabu na tetekini officer sure administrator aurwire ta gikiakana akamenya atemenya ende bothungone bira bikwendelea IPR. Actually, on the bungwe ndomba kwithira note from all of you actually kanjirite mantonde jagwa ugire nare kwa mitungu yo nyangwanda kwariria abukwithira bukinsist on word fad mno but it's not even constitutional yo imana mbere ankwire atiri munya na yete constitutional imaka ni rongo na yana 25 million iwakirio munene muno ndene Kenya kira itu iwakirio munene no Kenya ataiji ite sheriene inde waje buruba ngabana ubare baire bia number 2 mbechiu ichingana na ya wondi chionde yes no ntunga bana keja kwithirwa kimanto ena jo wondi ne mwe no endere wondi imwe batito atuyeke 20 million kai 25 million irio ichitire na ndike thai mbasari kana barabara ikenjwa kana imbi apato mjaja ngija na ngabana akathithia
then kwina that minimum line ya 20 kana 25 million umenya mbechi ikeja hii. And that's why myself I'm insisting mbimbi ya ine chokwe mbechi chikero gisheria urasindi evu yekerige gisheria. No, the moment itekiri gisheria then there's a problem. Na bo mwisho burunkwire imana kie manto ya budget. Budget yembe chiri itumiri ichakura mandasi ofisine. No, ntoyeu ni guitwa na ikauma na igaitangugi. Mbeche yu ngaba na gutumireta na uwa kwanya ngiri 30-50 no mbeche cha mwananchi kugitata chutumirika. Ende ke maendeleo je ugo minority linda ugira barabara pa broje rotorwa pipe roje gurwa basari ejanwa hakuna kitu hata moja imefanyika hii Meru. Na number 2 utigi ntugi in the pipeline budget yewe tirambira kwa implemented ile itawa ya development yuto chieta the current ile the current kie maendeleo utinya nduru mwe tumeri no tenduru mwe ikometitwe mbechi iri ikometitwe icha owned bank 50 million cha waka potato plant ila cha Ministry of Agriculture cha Nariki inge ikometitwe as we are talking 13 million cha waka factory ya makandamia kiguchwa nothing else. Then rojo beja bakiwa atiri indo ichio tendira twejene kumanga banejere cha kudia babara cha kudia ojo na ojo. But I can assure you mbechi tumirikeri current cha kunywa chai cha kora mandazi manto nejariko manto nejau na uithero wije imana na ndenda nto yoto bamenya batwe ri hatumarite turi mbunge tutumaira mbeche cha kura pipe cha kwenja barabara no ntumbeche changu uchonde ilo ofisi ina ngavana batu mbechira tuwei EA 47 counties na mbeya chetu chiwa chicha kure amishara chia kure allowances members chia kuba tede ya kuja shiriba tukujwa ndene mbunge na chia kuba ya graduate chiao after 5 years na chia kure staff ya yetu sure inya kura pipe andiri inya assembly ile kuona to innovate at a cost of 143 million when munya was the governor mbechi itaumire kimbechi ira tweja withirikari ire anene cheumire chuma kwa county nyomba ire speaker gwakirwa tha yitrambiria gwakwa itiumba gwikirwa kim budget yetu ya assembly mbechi ira tunenkairwa no to batu tende development tugitete atia tutariri mbechi uchionde ikauma roterwa kimbechi cha development cha ngavana ichuche nyomba cha wakira speaker nyomba ni ikagitata ikauma na ndenda buru mwananchi wetu twa ki understand batu inya igwa members ke no betere kawadire buria no mantu yaba kuthija na mbechi ile chiao ticha maendeleo complete sure support you boshimwa speaker kuga mbechi ri gutumira cha kunywa chai rojo rugire no ntonete antu bawe mbere beta celebrations cha mashujaa kinoru Meru naroke hare albote Meru on breakfast ira arugirite antu bawe bagwa gwita supporters bawe kutumira mbechi chicho bisiewe kenda bomo beta celebrations kinoru nkiongera gitumi kingi kia ward fund kira batu kyo tubaturira ward fund na inya finias kiongera ora mheshimiwa speaker uga nyombera ne wanasiasa na ikudhuria MCAs 45 na ti lazima mantu jonde jara governor akareta ndene ya assembly MCA wonde ajaungia njara ajaungia mkono na nde kitumikira to kuinsist batu bere twitikanire ni thin mbechi ici chiambe chie ko tumenyo award ni tengeri mbechi chiayo ino ntu governor no etenarua janarua na nde nkuchanire cheumero aka victimize antu ba mitungu akauga nuntu indronere minority leader mwenda ithire atongeretie MCAs na utengo genkathithia no antu bara ba gusafa na iba kure ogoti na ba kariba Meru onya bwe babati kwewa ikwitabo cia yao kwou tikumaanisha kinyethera mbechiri tigisheria no mwanga governor achwe mechanism yoraga ngba kunganania ward chionde through kunenganira ward fund. Secondly ward fund MCAs bagwitia takwirereta kwa kire MCA gutwika nwe ukweja na project ka anything mbechi ugaitenga gwikero na arwa department ya barabara ethiri ni ward ya Kyago kana ni ward ya Kyanjai kai ward ya Karama tunengania milioni 10 ichiteithia barabara antu barabara implement project yu barabara kaya na tende yu ni department yawe ya barabara
Because there's no harm ya kuga na arua ndutengera ward ya Antwambui million 30. Sure. Nundu antu ria bakarande betekanirie batwi tukwenda kirasi tukwenda cibitari tukwenda barabara tukwenda roje na ndi mejira chite chia portion chionde ke departments bete baga itengu geji ko gute ham kabisa ya gute kwika ngavana na kunengera ward o ward meja chia yo bomba kuibangira na yeu ni mwe principle kana gitumikira kia devolution yejire nundu devolution yejire ke na meja chia ku mashinani lakini chia jate chia MERU ikara kionone kia ngavana KAWIRA aki ijibati kuma MERU county igeta wondine na ara kungi ikenda chumbo ringithia mwananchi wonde wa kawaida. Well, a quick one. Bukethra bukatenda event ya roya mashujaa. Akero odungi akarabu. From the national government, His Excellency the President nether ira kioneka naritana iria ngwina anto ya DCC, ACC, well, na ehuni ongwe kienende kwithira kirita ngwina regional commissioner, county commissioner, right? DCC bobo ndene da kirita na ngwina bo. The governor kinyawe in admins barabedrite bario bakutenia nwengwe. Is there a problem and it's a replica of the national and the county government akwina the naritaniria ngwina the admins? Admins beko. What admins? Na utithina ugekanini riu minority ndonge. Governor to trimana nweri atwirire akenga sub county administrators na ndigwa mugambo jwawe kanywa kawe akenga wanda sub county administrators na aenge wanda administrators no korirwa ni ana bantu ukorirwa ni achiari bantu bena ana bechukuru na bara baandikirwe igitara munya baandikirwe yangugi advertise na baandiko babandi witira kireito na the same au gatire aringa baba eje na village administrators kwa uno murigo jonge atete kuongera mwananchi kwa ngavana na batwithirwa agitangwe na system ire irio ni ubatwitha gukario uria akona na batko mu transfer akagitata mu transfer changes uinomo ke mwitungu wathirikari sure. na nkiromba mbere tutatukia kiwe mwenda tukie thimu yele akeri utu yakiwe mbere tutatukia hello Weru TV kida no tukwa no ithiro twa ya maoni yaku kana kinya kiure kyaku hello Weru hello yeito wikwa hello Weru hello ito wikwa ithiro twa ya maoni yaku kana kinya kiure kyaku hello Weru hello idro kiora kia TV yaku tafadhali kenda tumba kwethira tuikana kwa hello ito wiko boya mam twire aha aha Okay, thank you so much. Thank you kumakeni kia kaita. Hello Weru. Hello. Baba twire.
Thank you so much. Tuyoke thimu ingi mwe riu twethire tukio urokanini. Hello. Hello Weru. Hello. Twire umete kuna maoni yaku yariko kana kiuria kiaku. Ibuya ndio kwa mgana wa MERU kwa hiyo ndio nasema na kuna tani mama tu KAWIRA tafadhali au tile wapa na kongoza MERU na kibara utupe kana. Hello ito wikwa. Kaka andika silaha wewe na boka kabikire boko agirite. Na aja proceedings ndio ibati ya bunge. Yabo speaker apelezera. Na kona na kana spirit yangu ya mamo. Lakini na bwana wetu tafadhali kama ni MERU ni antu gombe MERU pia anja ya wewe aki. Kana MERU pia familia. Sure. Kama ni MERU ni kusika antu gombe. Na kama ya proceedings kwa ibati na kwa ngoi na tongoria bani baba bulina tu kinawe agulio ogo aguli ndio bani baba. Sure, thank you. Abadikire abadiakire abadikire maoni yo na alibeza sigawa kidogo kumbuka kuna bana alibeza bota ile ndio milango ndio ndio akiba ndio kwa watatu ndio kabo alibeza maoni yo ndio ya MERU ile kandele bobo ni baya sana Dan kumantere cha Nairobi. Ingine kiambere twithira ndi tukiuka kia thimu ingi kana actually mbere twithira tukinoka kwenda kwithira kiongela mwenithile ko ngwanda kongela Kurega goria kia administrator. Oni thirikari kiretu ndaro na member ngavana na MCs bakaraniria. Lakini administrators kiretu na and means almost every week akaraniria hapo. Na administrator atechinja kwa nonto no nombera ruto ende tha ya change machibo abute machibo abute mandiyo ma ICC ndicc abute bonde kire bangi babero para batichinja kwa ndo bagwate kubanga thirikari na kwa ile manto ya thirikari ya kwa implemented administrators babongo my colleagues iba ko beta na ndo gavana atabatikira kinyantu kwemwe atabamidi kinyantu kwemwe na ngo bakirithakia baya kwa news na kwa atwira ababuta bonde endi na ba MERU lakini bakaria wasiwasi tu nende namenye banya batipurita kuvutwa. Number 2 re MCs bagwa batekuritanira ngwe gavana atoma mbicha mitandao ne baina MCs. Of course weta mitandao ukaringwa mbicho ikathaga gavana ontu nwitire kya thone kire antu bakute kuibu kuritanira ngwe na gavana nontu number 1 no burita kwelewa njende muchamane uraniriku nontu kinya antu baraiba kuwirigira uteka embarrass kire antu baku nontu rito atu ko tebu kumenya oijo mya kwata ne the drought kendo tege kwa ibika kire antu bao kire antu baku endi gavana na burita nya kwetha karite ndi MZ akamya ata baita kwira antu nontu ikirendeti ya ochoa through mantu arakwira antu MC kinya kona credit yo nontu into bibia thirikari tibia gavana kawe nkiongera maybe something small on the same kindly kero mheshimiwa minority leader kuga ri batu kuga gavana kulitaria ngwina na batu in consultation ndendo kwa example egoji east governor na arino na betete kona mundajwa thirikari ikwara mabatiri nkurukie 10 para betete ninge bakiuga gavana kejite paraniria tenande betakiri mwinge kwari hapo gavana Kawira na arigariria antu muno ejire asnabu muchemanio yo mabatiri 10 na tongeria begoji both MCA wa ore oriku na ore orariku auga batu na haru otige ntu tukwariria gutine boardroom meeting turenda gwitakia kenine ku subject atu gigindu kia gitagwa public judgment any kena mwingi na numanya mwingi joro jwetha jwenera tuga era mentality crowd mentality so na ndikyo to mwira kinya na choka a subject MCA wano kiri mwingi amwira na haru runga mao utwire munda jojo ijwao
MCO jo nende atonyere obisine nyatira taka mbuga documents cha miunde mwingi junde amenyori kali lakini ande no subject kire mbere mwingi umuoria munda jo ijo whereas ukethira kuna consultation into kuga na kulitaniria ngugi ari ambo mwito obisine na documents cha miunde we mwingi in fact no obisine ngavana ire nundu ne okuna department ya miunde re lands kuti document cha miunde mwingi MCA yaka inyamunda jo mwingi jo keja kurewa na arua ni obisi ya wethererite nundu tino MCA oseinani na ikyo tukuga roi mbere mantu jaje ta kuraja gutwika na ndini okatabia re onthe niki ketha nujite wodine kwari utichwenda ke 10 umbite obisine ku kana tuonane mbere twitakiri mwingi na ndi nuntu kinya no mbete nara ke mwingi ngoromba gintu na imbije mwingi jo kenda no kethiro ti prepared inya ko ka embarrassed uri ngavana ko ute guteka rutera akiro MCAs twiteka both sides rutero MCA na rwangavana tukarende tubange mantu tugita wodine te twitangi wonania na ara turingwa bicha then utuma mitandao ne wonania ro kuritaniria ngugine MCO. Thank you. Perfect. Well said. Na mbetekirie nde twethera tukinoka na mutegire tukethera tukinoka nini inde twechokera tukethera tugiuka kia thimo ciaku oringi na kinya iko uwepo kure nibwo ikuhokethera witwayo ukethera ukethera kuraya tuchokerete nyuma kaita kate kuraya. Eje ni Weru TV. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. tuinuane, Na ukaribu wetu.
kanisani tuinuane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? kuma guciara ukaga kenke kaije keneja Weru TV ituthirutu twikura na gutambaja rungu ni untu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira ituku gukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndino wone Weru TV kiri Signet na Pang Free Channel 440 Zuku Channel 39 Go TV Channel 96 na nandi turikiri DSTV Channel 368 ibwega ni untu bwo gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Ni Weru TV. Thank you. niwe no ntuba kwithira nende witite na mbere kwatanira na batwi well kero ariaru ratukuda tukiara kya mantu yegie tangurutano iraithirite kioneka ndene ya mbunge ntukuyeru ari na tuchogera high excellency na kwithirite akiwa we atiomba kwithira kya intimidated mwende bile, are you trying to intimidate the governor onto with atetikiria ko intimidated into kinyoreko? Thank you, Phineas. Mtaomba we intimidating governor. Na mta ina mubango we intimidating governor. Ka governor ocho bira kwithetera nabyo. No ke public. Bora kwenda konya public. Ejo mta ina mubango yo no nto batu bira tukuromba. Twithe tukuromba sitting na governor. No to heshima, twithe to heshima akari ya governor to Meru. Na bira turenda itukarante twaria. Again, I deputy speaker, I mean deputy governor, excellency, at our conditions. Menya kinyone ne yatea. No ena mande ukathikira maoni. Ukathikira barabanga nda umeakuritanira ngwe. No tote mto atena tu stiawe changwe kana tu stiawe membi chando kana mantu yange. So utem mto burwa kwa rio intimidating governor batu ni romba to amuromba tu chamane nwe. Kenda to araniria nwe. Lakini nwe no kwa tuiga nwe nyawe na aina kifua no twende for example da yuko oro itwarere ku iturawura tutirenda to address ruare abure ta kuringira speaker akaringira majority linda kamembe nyao ni andingira kana tuinde akarena to atori imbi na atakukarakari lakini kuwa tane kesho let's meet tomorrow. The leadership is not for cowards. Ikuata kuwende myanya ujole no how to intimidate ayo irawa ku leadership is not for cowards na tutekorwa well mwero nidrite kana ne retrite actually ki commissioner wambere mutongerio nonto ituretekaniriti yakethe atawiki thimu igitari uri onde wengwa na raiji nyarire araya na rauga keja kwandeza members ntukwenarua na akethro mtukweru na nkoro enjaga na mutongeria akwiwa kwina thina na arabati kuringira itha majority linda kana ndingira kana ringira mwenda na batwi tukuma mbunge themwe batwi turugire atiri nyonto jaraja akarikire tujatirari wishie ya members tuga batu twini ndio karandi gurwa antu amwe twetere ngavana ketha ki muntu akagitate akaringira so oni mwenda na Evans twakarire hoteli ne mwe mwanka ta mugwanji cyo tukwiro turathukanire tukono twakugitate akuringira tuga tumameni wakerukiri ko uti attempt arayo kya wosova ya mutongeria ya kugere gucokaniria ngui gitete ata itwiki na rukiri akwaria kiri ndiere aririe augire tukutane saa 7:30 na the only inyake ya kwija atambire imbejete atagirio ndingire nyambire imbejete speaker what are the preparations nothing ejere na timu ya kaka tandiri inde nya buruburu otwagirie shima buru na igwetu wejite inya a phone call oira speaker imbejete oira majority imbi tekuwa buru no kwagia nto bonde benyombe gutwo kona jamu completely mwenda imana twagie o maburu iketha no kuvaria nto bau
na nuji nwitite nao na te gwaku na kwina procedure cio tonya inya kwinyinya buru speaker jambo we sawa sawa yes ingabana okalia nagwe na ura turawite nkeja tha mugwanja naye na nusu nothing like that kuya nangu santo berumana sure na actually Mawira weto chogera kiu watura what exactly audience irapo kwenda governor re demands jenu nire kuchichiongo imbibi byongo bokwenda kangwa kuongera mheshimiwa speaker kuga governor oma narua na gire assembly ya MERU ndoni inonto katiba ere gutwatha ya kurukiro Mwangaza 2010 finias ne establish it county governments na county governments chero indo angijiri kwina rwangi rwa executive rure mheshimiwa ngavana tongeretie na kwina rwangi rwa assembly rutongeretwe speaker rwangi rwa assembly is not an extension teka uga mheshimiwa ngavana kwine powers yena choche kwa the assembly completely no kwina separation of powers na ndi kumenya kethira speaker no ume obicine wala MERU county assembly ageta astom obicine ngavana ate ambite kuria ngavana ethireku na kethira no agite ate no amuone lakini ujo nawe kenda wona buru kagutwaga kabisa na kwaganya authority assembly akeja astom assembly arugurengeti cio ndiruguraniite we nau atonya na guns ciawe antu bena bunduki bene nyama over ati kate sinyera in fact nya no tuinya no tuina mende batu no tuti lazima aturingire nya thimu na members ba staff baraba karanwe kinya PO wowe kana chief of staff wowe kana county secretary ati ukiria thimu aringira speaker amwira ngavana kuma obisine kejite ku assembly kana ningira ambira etere ngavana gwita ate kuria ugetaka guntu kura kwina antu baraba kumenya sheria na kwathikira mantu jara procedures na rules irio jari president aretite kurugura national assembly wethiragia muntu kumukaribisha namba nuro runga muraini ni aja no speaker on both the national assembly na I mean wa senate na national assembly on the parliament number 2 ni majority linda pa bange pa kejera un deputy speaker minority leadership kejera kwetu kwa keja gwaku wejite assembly na assembly na powers tiayo weje otonye ja nyomba igudonyete eni batwi ndigalere muno na twamaka muno batu twethitha githurano bia chair na vice chairs assembly dene tonere mwali jo arumoti kanu atongere twi bodyguard yo nte kumenya nte umenya no na itete muntu na assembly eu ina muntu ro rungamirite security who is a trained officer police officer ro ngamirite ora twita sanje tatams we kinyas karu atine simara kumwira nandi munene nejite mukaribisheni na ikyo kuona nuntu atina noao ya nyama nto ja kana edri ku assume nuntu to do we know how by the nuntu nedri the national assembly for 5 years na no na what was happening the na hara national assembly kwa hiyo na batu gagutwaga buru kabisa turi assembly nuntu are you insinuating that the governor atobwaitio kana ore atotwagitio that is the truth nuntu getha no twagitio atestom the assembly sheria yo watio miagitio nya sheria yo ngwere established ni nuntu in fact kiri katiba county government act section 32 ni ajanite procedure ya ura governor Sandres ebatiuthidwa na tiwenka kinya senator Meru agenda kuja kwa address assembly na arua ena mutaratara jora batiuthingatira na kae wakanya aka address mbio assembly kinya president yo Kenya wengwa na arua kabanga kuja county assembly Meru gutwariria kwina mutaratara jojo athingatirwa nuntu kwina procedures laws na sheria sure so we felt very bad na itukwenda okemea gitendo kiu neinya muno nuntu ma ikumanisha kinyanto bau bali ingiri kura na nya powers irio che speaker nuntu no mutongere wa assembly na kinya misira nuntu misne na ngaira speaker pawe wiro ati witambwa kabisa na ati ku respect well bweki urio mburi kia dimansira twina na mheshimiwa ngavana audience ira tukwenda audience ira tukwenda na gavana baturena tukarendi gavana Kawira Mwangaza kinyatha na kuga na uchiukumia ura kuthiuruka Meru yonthe kutimiro izi mitungu wakwa ward akiromba kura ejite maita ja twaki etanto gwita kwa muguru eja mitungu market ejite tene muno ringi aja na mandibuti yo stage ya ukithakaro ukiri muno achoke tanto gwita kwa mbeti
ngamuri guntu kuri gwita gwa nkui atimbira ngamuri na gwita gwa erindi atimbira ngamuri na guntu gwita gwa maringere atimenya guntu kuku ndi uro kumenya ni MCA uri oringeri kura na no kumenya ndi gwita nturana antu baba ibambirire bena mahitaji mana na nanda ba promising abathiri ontwe na ndiki karogia tukira tukwenda nawe turienda agitwitikanirie munene nuntu batwi tukumenya mathina ja antu babe tunkuruki twire atiri na harua wondi ya kithi ikanengerwa kiri thirikari ekuri nkamitengera milioni 30 kana milioni 40 in fact wengwa kithiuruka kuromba gura auga gatenga milioni kana rimwe every ward na ndi bihara karukire kairi riu tikarandi na antu bara baringeri kura bakwira na ndi kuna class gitagwa kianda mene primary inkwenda gyakwa na ndi kirimbe jire chetu chon family ritambe cha kwa kati class kiu so that is only what you want twitikanirie mantu ja muritire jwangugi ibi ingia kuga ibe na jiawe bantu tutenau anga twa muromba mbecha anga twina mpara anga twina wanonyi na bantu tutembegas inya ageta gaita ciringi 5 ruterwe executive akare a majority leader onde tabeja the equation that no waichokerie bo utiu tumba kuthivia mbechi irire ndere inyo thivia atia ugwe kuria inya witite ngugine na kana na itiumbikika mumemba kethia mbunge na mbecha chienu ubati kwa ruterwe ndwai rwa mbunge na witinga gwe bare na bosa indira no abarira ruterwe riku ruterwe bo mbechi ingi kwirerwa igwitanwa itu na ward fund ije niyo imana anto ba understand uti mweshimwa wikairwa mbechi ya accountine mbechi iyo office ne ngavana barabageta gutega barabarere kathithwa ni antu bawe baba karithia BQ ni antu bawe baraba advertise tender ni antu bawe kamitire ya karayeyana ni ewe barabageta gutega barabarore kuthithwa ibawe baba gakuruke babarerewe ibawe accountant baraba karia ibawe ondita internal ondita baba kaonditi ibawe so inyambe chigete ikaura mweshimwa ote akujania nacho na atiomba kiuria nuntu ote arongamirite mbecha iriku that's why otio waigwa mweshimwa aki aikitwe kotini akira watri kimbecha project ya roje ikugeta atia ikura yes ikiogera on the same Phineas kidogo gavana ojo wetu MERU kwena gintu MERU babati kumenya na arua gavana imuntu uri guchetha na psychology ya MERU na no gwa kuthithia kinya tha ici kuonanagia rionthe we no kuthurumiwa yani era tugai ku play victim rionthe we no ri raitine guti muntu ungi we no ndu bungi bokuga undu bwena kauma kidogo na hena arua aguma assembly umarere ara omwe ntenengeria intobia MERU amba kumbra MCS babonde pa MERU ni amba achoka mbradi bangi cartel ize kara kuraere the third arm of government ya MERU ikatels kutengo genge kuliteka no twa cartels achoka ngwire untubonge bondikaria nawe na governor kinge kiraginya kyo muthuke muno na kwenda nguto muno nguto iwi cia kuthikiria muno na nguto itetongeria agatwika na ku blame antu bara chindire kurene na ndaka gwibona arua angaibo batongerete mantu ja assembly inkurigara muno akiblame muntu ja mithikari nturi is no longer interested in matters cha county na yigite national gite kina budget 10 times yawe 12 billion hinis 150 million ira mithika kura na national assembly na interest iri kwa nayo county ne kenda go twikare onde no complain antu kumira ara go kurikosolewa imumtungania kumira angara kwina thina angai senator Gathuri Murungi senator nyote Kenya na kuga kwe mburi erare ya ngamikindori then why is it that the governor na kwithira akiblame uni mithomere na ndio mithoma iciire akwariria muno ariuga kiri atongeria bakurwanwe bo ni I don't understand nonto mumemba wai kura na ndio wake mtungi ukurwana weri indi wako wanokurwana wa kumantu kwembere mwankantu kwe mwisho. And actually for how long should we expect to see this Abana speaker imwankari mantaya tukethera tukiona oni yanko example kwa imana kura ikuringwa raundi embere ndashindire akuremo ndashinda ronja na kuremo raundi ije ndamushinda akuremo but today
uri ondingire na uri otandingire tuko timu moja inda chokaniri assembly ekwa na tagwatanira na ndebera igwe nibunganiri uri ondingire na otandingire ini speaker waye wenu so inyangavana inyabara ba chindana abo na ronje imuchore okwa we have no problem so inyangavana inyabara ba chindana nabo na ibatitera antubona ngwe kaduri batachindana izene tomiru nene into abatu witeguru ndera bikejo wariko bikejaja mithika in minister urigoro na aria ubati kurete into bire akabita bideta nariko naja so eshimu ababa bunge MPs ibakuga ibyo biri angabana kweyana ibya national government na ibo batugedora baryo ibyo biri bikigetatya bikigawa non tutaka bibya county government ibya national government bibatigo bibya county government ibya county government kuruketia mbesha egura na mbesha chiayo na icho mbugire atire batiomba kugura na budget ire kuno nto tembesha ikirio cha kugura irio na mieri wirathira iri ngabana na batigedora iji MERU ina mpara akethwa yithi supplementary budget akaugana ndi supplementary budget ya kugura irio na kugura fertilizer na mbegu iranto bakanda iri mbunge na imbunge regete kugitatya ukurukia so ando benga bana na kwinyia ukunene mwirenga bana tigo karokiwa kirantu bakurwa nakwe no ntokarokirwa na irundu ukarwa ndo amyaka 5 no kanoga na ntikona nare okethirwa witethekera no nto imano ugwandauga ndeto cia kugo rumors angaba ibotrimene na angaba ibotrimene wejo kathura ukaigwa imana na ketheria ayubu akuringwa transfer ikokuraja staff yera witane ngugi ikagitaburia staff ire no wengo anto bara andikite utio bandu bataizo gazetine na anto ofisine number 2 imana kiri anto bengiro ngugine CEO wa Hardcombwood CEO wa MEWAS, CEO wa Revenue Board, anto be na contract na microfinance. Be na contract ya gisheria. No tionga kuinga mtu gisheria na contract. Na kishishi kotini. Na naura no to my ones. Koti ikagita ndo bari wembesha. Inde tembe achangabana ikare anto bau. Mbechiri ikare anto bau ikare mbechiri leta kuija barabara na mbe acha mwananchi. Kwa mwisho ando mbe ngavana uniatiri ngavana nathingate sheria sheria buruna murombe neteo ikinene sheria ryo nethingato ni atankuga uni ryo na ipinda kateze kwa ngavana ngavana inda amuririe mbondire iyo bangite ate ngavana ambira mbondi twathitherie wangwa na kanywa kawe eta county secretary witwa miriti eja amuria mbondi okinyana amwira na harware tainyanya itozumbua rasta tugachikira ku website ndoria ngavana amiriti ati okwira mbundi ya Hardcombwood ya revenue ya microfinance ya MEWAS ngavana barabeku abakadhiria oterandiri barabeku abakadhiria tam badhiria tam ugwe ngavana o dhithi handvat wa dhithi handvat uchoke otume marietu mbunge watuma marietu mbunge antu bara bavetendi mbunge bavetendi mbunge tu approve kana tugite atia turege nontu inyaki Hardcombwood ireri ku kiboto aregere na mbunge karega nigitira atia niregere so it is not possible ngavana kuinga mbundi na appoint yengi nontu ingugi yai in process in a process executive na in a process ya mbunge kwa ikyo tumandomba imana na itiwe ikinene na wakiri baraba diurukirite ngavana na harua puruba mweresa kwina shirie bati kuthingatirwa na shirie thro etithingateria ikana chua yu twithiria mieri 6 antu ba MERU bakaya bari agwambe chingi muno yeto kona ingirima kana tieta ni untu wa makosa jiraja thithietwe sheria tigitete atia sheria tithingati namba mwisho inyake thro ingavana wengwa ena ngwi na contract atenda kwingwa ikaya kutho atenda kwingwa
ukaithiria muntu ungi buro tenda kugitata Urotenda kubithirwa. kuthithirwa Sure. so imana matu yonde twaririria mwananchi na digestione atiri imbunge ri makosene kana ingavana uri makosene. Well enough. Yes. Bwana Speaker, metikiria mwenithile, what of the outcome mbunge thire ikia suspended under Article 192? Do you think because so far oyebrobu ndebo kwithira bokiwa na kwithira imo ringi kura kwithira akiumia, don't you think itagarirwe kwithira rekiuka kwa it will be worse for MERU Bible? Phineas, mbere ya nchoke Kurega ambongele pointi ile. Pointi imwe tenda MERU amenya ruare. Na ndo ruare itwitiro amba. Tora imbecha ne amba bakwenda kunenkora mbecha betate. Bare. Mheshimiwa Speaker na Mheshimiwa Majority Leader bakweleza very well. Utimbeche cho ndifandi kanenkora MCA tacho. Ende nya dai twitiro amba iri tora kubandikilwa. Utimbeche tukanenkora twitacho lakini ruare ngokara message ya mwana university. Ambera na 1847 kakundifa course. Mwana orate tumire KAWIRA message. Uni atumire. Kona ni mwana ora na ibi tukuthetera wondi fund kenda to allocate basari. Ana batu kumeba na thina mashinani to banenkera mbecha bathoma. Number 2, Mheshimiwa KAWIRA rera koria akiwa ati na kuura iba. Mheshimiwa KAWIRA bright kuringa siasa yake ni ucho sympathetic mwananchi. Utebunge piara banga aba umuura kakuro ikila mtu ana to meokozana na kila mtu etho imutongoria we omeokozana no bore elected leader in MERU utombeka nonto bu. But Mheshimiwa no reward admin, it's definitely no amenya ko na ana baino batu, right? Yeah. So that you tibatira kwithira blame Her Excellency the Governor, because inyatha ino kumenya na nyari ware admin no amenya. Of course randa admin tato mero message no ndo ntathuri randa admin mbeu na mbeu twaya namba zare na Mheshimiwa Muchena urarete na that time tha inde tumiro message no ndo ini MCA kinya thimu igi nkuringirindire omewa emuntu okithwa ombira chibitare na kwenda mbecha ende batu MCA story ya mahitaji yantu 24/7 na bondo tukwenda wondi fund ye inyatha uthi ukiambia twikira mibuko ne tuka account ne tu tumenya mbecha chianto bako bagithiire antu fulani barabara ne thuki nkathithia mwana ona kwenda kuthoma nkamwalokitira mbasari na tumantu tungi. Sure. Nende kwegiurio kurakia kia eventuality ya county assembly kwa oria kwa dissolved suspended county government actually county government county government itimia kwa suspended on to makosa menya constitution yeah, suspended in under Article 192 actually. The reason being what? Madinera kudira yakioneka suspend. But the county governor, what the governor can do, governor atumba kuvunja mbunge. But no declare the president. Zikira. No ntume wetigangi ya governor na pawe kuvunja mbu. Not really. Governor kiromba kuthithia ikwandikira governor, ikwandikira president. That the county government needs to create commission iranwe, commission. Either for a period of time, kana kurigite atia iringi. And I'm very sure antu MERU baite president yo Kenya kure nyingi muno. Na ndenda kwiro no because dirikari on the narrative na untu kwena aru. That including the president is not happy. What is happening? Na president nyona kwa brief chiawe kwa maitha itore na ijekethia ni MCA bena makosa aingavana winai wina makosa. So I'm very sure when doborea His Excellency William Ruto endete na bu antuma MERU wishie we te manto ya yokarika jethera je karika nonto no kwina mipangirie mingi ura antuma MERU bakagitata batetheka kithirikari His Excellency William Ruto. So I'm very sure kwina mikakati na batu turi heshimiwa ba mbunge 69 members na senator wetu Kathuri Murungi na women rep wetu Mrs. Elizabeth Kairemia na MP kenda na MP ora nominated tukatha twina mucemanio ntuku ya Jumatatu twaranirie
tuone MERU nara itite na twitikania tugetie MERU mbere kari. Yes. Sure. Na mbere twithira tukithoma nkwenda twithira tukiendagia comments ile ya ku suspend the county government. Hiyo MERU katiba. Lakini tengavano ina power to suspend county government. Kwa hiyo aguthiuruka na ndia akithirete na akiuga abe tayari ucoka kurene angana ndi tucoke kurene ndi winyako akugete ka MCA karaga guchigwa muno ikarombe gite kia gavana. Those are powers behold the governor. No ntora sheria kuga eriuga no dissolved and means suspended under only two circumstances. Either kuna internal conflict or war kana exceptional circumstances. Na exceptional circumstances iji maybe no itumire akaandikira president barua. Andikira president barua ikubati kutha kwina inquiry. Commission yega inquiry, ikadithi inquiry. Then ikachoka igeta senate. Senate ika approve, then igeta ge president akagiri either go suspend kana agare go suspend. President etegerio suspend ikanengerwa nini ere karan commission jo wana speaker kuga, then elections ikadithwa in the next 90 days. Na still Senate no cancel that suspension. Kwa ndiji powers zile kwa alia jujo suspend government yana jio na jimio de powers yana jio but badwe still ngere ikia munene still badwe kwa tweka na kuigwa tayari kuchoka kurene nonto atekwetekeria kuritaniria ngogida MCAs kinya badwe tayari kuchoka kurene Ute MCA ukureka kuchoka kurene. Tugeta turombe kura na warombe kura. Well, mbitikirine ndi mbitire nyambere twitha tukiuka kithimo kwina clarification actually tukienda to call that akedra ki address. Is it true? Imana ankwire gantu kanini. Kinto kira kithero kireo. Special sitting ya mbunge etigwa ne antu bairi. Na yetu ne antu bairi, it is either the majority ka the rindo minority waandika ira speaker akiromba a special sitting. Na a special sitting eu baroga yaandikwa then also office yengabana ne yaandika ira kiraka baroga. Kiraka andikro baroga kiraka kanuti baroga ere kiuni. Then from there we write a letter. Tuandika baroga onde speaker inbite ya kikao no kuona ure kari yao dendo methoma mwani anto baigwa. Sure. Gazette notice number 12/586 read the County Assembly of MERU Standing Orders opening and address of the Third County Assembly. Ikawo password to Standing Order number 13 of the County Assembly of MERU Standing Orders as read together with Standing Order number 21 section 1 thereto is to notify it is notified for the formation of the members of the County Assembly of MERU and the general public that the opening of the Third County Assembly and address by KAWIRA Mwangaza, Governor Meru County, shall be on Wednesday, 19th October 2022 at 2 p.m. in the County Assembly Chamber, County Assembly of MERU Building, Said Ayub B. Solomon. Ono wetetie kikao. Sini mimi? Yes. Atiomba wetia. Na uni mtiomba wetia. Huyu ndiye aliandika barua. Ikakuja ofisi. Na gavana akaniandikio barua. Ekuwa na kwenda kwa this assembly. With that one now, ni oto mbele kuja the Kenya Gazette. So na gavana iliyombugire na ije sheria ere batikogeta atia kuthingatwa. Kenda mantyo ntuku yongwa na ije ore abatikwejeja na mantyo ya karika. Na ndio tukona ugo kugo isiase naye nachio. So there is no way. Bwana Speaker, if you are not in contact na butithire bukiara kiana the governor ni ata then make a decision ya to make the publication. We are in talking terms with the county secretary. So this doc we prepared the governor na iji. They not that there was any problem. Actually the governor and akwandezi baka so the county secretary netherite in communication about winde. Iwenka mimi oni daugatire kirishio na mbuga the last time twaririe yandikire baruga that was on Thursday last week kuma tutarishika kaire because irotareta na ndandika baruga na twathiria na manto yathirira ariko au kuma it is to wait for the governor not to indije kauma ke special cassette the foreign
the following day. Yes. So Bwana Speaker, sorry ango kuinyelia mno lakini just one clarification. If at all Butari in talking terms kana Butari tena governor county secretary was governor itwarite maimana mantu ya kwandezi mbunge na actually uri ndingeri murega ambira governor nakwenda kwandeze mbunge ndamwira there is a procedure that is supposed to be followed probably according to them bataje kwina procedure na after that twaria na miriti na miriti ndamuringi na Benson wakili wetu mbunge kenda pa prepare the necessary document. And the first document is a letter that comes from the governor akiwisha ku address the assembly. Yejire nira majority ndaandikire kwetia sheria ibairi the two of them bobomba kuandika majority ndaandika baruge ku request for a special sitting as requested by the governor. Then with that ndo twandikire na twatuma gikenya gazeti and then ya gazetted. Well, kidira kutare na clear agreement ya wena governor. Was there need ku gazette omo frustrate? Sorry to say omo frustrate the last minute. Imana ndakwira atiri boba requestete barugera bandikire yo. So tenda amwirite ya address assembly ni no requestere. All right. Sawa. Na hako request ndachokere kwa ali governor. Ndanengera Benson wakili wetu wa mbunge na county secretary. County secretary andika baruga. Krakera majority ndandike no baruga. Na ndandika baruga. Ku request for a special seat. It is me who wrote to the Kenya Gazette. You can see my name nerigeti ariko. So nangavana naije. Ekariyo just the first thing about kuja direct office na yai. Yako. Yes. Right, mitigiretu tira tukiuka kia thimo oyele and then kuigiria kethira kikiura kwa actually sadly ki direct and ki wena ontono direte umuchore wa kwa mno wa munya Peter Gatira munya lakini kioto kadha tukia kio da yato tira tukiuka kia thimo oyele. Hello Eru. Hello, no direte ora rietore yaku naro turingira ore na kinya maoni kana kiure kyaku. Hello? Uwa kuidira kiura. Hello, Eru? Well, kuna kadina. Mheshimiwa Mbira mbitira nkido a couple of comments ajirache direte ke ya Facebook. Kuna kiure ke kuidira ke ita rauda. We'll just seek your clarification. Whatever bombete kuidira kukione KAWIRA re ka atongeria kana MCs bako yuki advantage of kuidira governor is independent bakone ka bomu frustrate. This will go to all of you. Na kiwe Bwana Speaker, is it Munya trying to fight KAWIRA indirectly? Ndei mana inchi mando tuba kwa hiki mtu wa mwisho utongeria gutimana na KAWIRA na baringwa ambisha nawe ikawira Mwangaza ndone baringi mbisha ya kimitandaoni Peter Munya murega bena mukuru murega bena mwekuro we the governor na Munya bena mwekuro we pibi imakani urongo nioma na nde ngwitekia te andu sawa na kethe abate andu then utino kuona Munya emanto ne jari kujaja no ntumunye mushore wai ya family friends ba kuona mbiche ringi ya kimitandao na iko. Thank you. So that has not drag ile tora mtu twaririe nishire irio na to analyze mantra jaryo tuyategaira na mbiche ira yagitete atia yajitenio na character mtu so utiumbokara na ruwe Munya roju ikathuri au kaimpuru ntukwewe ngeire ntore Leurenge akawa ne pini azimana. Bana idile na Mwaira. Are you trying to fight the governor on atina MCs in the assembly? Oh, I want to give something on that. Wambere ankwire imana na mbele antu wa MERU.
actually shimwa beto ba mbunge ni shimwa patina thina na ngavana inyaka nini thikira imana tiga kwina ine mutwe nuntu kethira be na thina na ngavana batemwira tukare nthiguru tuthikanire mantira twina jo utwigirwe nyago tura tugatethania nuntu nyetu ni antu tugitete atia turungamirite abarita bakaiya mantira direct na bwajaire inya ngavana jaja akarikire goro ute muntu arageria kuringira ndene mbunge MERU amwereza atiri amurimbire enderere na tukaivya mantira tutatuate ne nyajara yathire na harua dikira imana ute muntu ngavana arageria kuringira amuri atiri mantu yare ndwegwe kinyare tumbomithia na njireriku na bo mwisho let me tell you the governor atiumba witangugi atene MCAs na ngavana keja kwithwana iyo ti MCA na bo then no batikuthurechwa ga MCA teshi mwaba batikithwa be mure ire tugatimana no batikithwa bera ire inkwenda tugitata tutimana ogwe imana tigongita ankwenda tukia thimu ogwe twejete aja ngavana kiraito na ari atimu ya Jubilee na chokeja gita PNU kutu amejukia onu ye mati makani rongo abajuka yakenda beto muthitheria ata ikendomba gutongeria thirikari bionde biri akenda ndene mbunge biumba kugitatia mukurukwa ikeja kwithwa KAWIRA TMCA enwe uroka mukurukiria mbunge no number 2 any document ya thirikari mureti yo ndene mbunge majority lindo uju iketha butiania na majority linda no gakurete document cia kuchonde cionde iro kayo le ngavano thithietie the minister baba chainete the chief of baba chainete yonde document ikenda kuretwe thirikari majority leader 2 support ye ku defend document you chonde mwambiriria mantu unoro kangangana na members majority leader si bawa kugira ure obatikuwe musaina jo ambere ukoni vizi members kenda bakurukia timu eu majority leader no tonwe counterpart yonde ya mbunge tukoreano ini gantu karaga kwarirwa ke thirikari component thirikari kana progress ye thirikari mtoro batikuma na nyere anene majority leader ndeketha majority leader bote kwaria nweri na ndi ugantu bakwenda okura kenda eshima bakwenda okura utikathe thirikari ri ugwere imana utiankuria wena mwekuru ochwirikwe na ndindiri KAWIRA nweri kethe anwe ngavana na nakumyanguije abati umitane MCAs na ndiri urobati kuthurechwa kabangino so it is very important government keria she cannot run the assembly betikirire tuike thimu ile alafu tuike we mwene dile kindly hello Habari kuimana ya kwa nenja pio na no ithire twira ina ukuringira na kinya maoni kana kiuria kiaku hello nate akuri habari kombali hello imwenda baizile de kontuko kwa Jawad yes mwenda baizile de Jawad yes ito kuendelea Igebe Centro kanchogerin Carlos speaker na majority leader na minority nontuba kuidwa bena wisdom na akiara ya point yo bora kuri nontume ote mwene county KAWIRA karitango ya county rewe county ki isheria siambe then guma devolution ire kuja kwenda county government na national government na intobibio biere kwena kendo kira tu ake county kwena executive na MCs wetu na kento keno mwanka kento kumba kwetaniria na kenge kuringana na sheria no kwena cooperation ya intobibio biere na reka were ndio kweli otumira PR muno na menya interest ya siri athirire na nareke kotera game cia kuria itare onde timpaze kana kuria wambo penyara kenda thuke MCA kadu mfano ndo buare oke akua MCA namba
Kwa mfano ntia ndeji award utwitamba bwezi no tuto abwezi representative weto MCA te governor ya through bado tuweze no kwa mfano ya jia award tu around ya to that round. MCA utivo governor omba ikoja MCA to no representative ko wende bila to kwa governor akiako jukia mantura arari women rep kuyo kama tamantu na kwenda chenwe wengo na mukuru we bila kuwa diwa sheria iwazi na kuwe na kinya legal team na mawakili account ba mwa device na zikiria kuwe na jirani umboeta wote umboeta tonya kwa mtu tu abusha to pap weja ya waku abati kumenya kinya speaker noe speaker noe kinya we press kana noe kinya we governor assembly so no mwankaba mgoza no ke akuona mutongorio kwa mwaipo organize anto dai mapema no tikae ambire godoena kinya executive ambagodoena ministers ambagodoena si bawe muntu ikuona ni akwambia peli mapema no tombo tu ira ate ngui ku ya kwambire kwa ya ni tukambo kwa getokemwe kawira ko gwithe naka ariwa ni zaka ko diata assembly na process ira yomba kuja kudia the public land na private land deka manire kuna proceed na kufetu na kufetu petition bakomba kuza wake debate na kwa rindu hiyo na bia soka duru wa DMCA oramba kudoare no tulivu ndo itari 50 ando ko wete kawera kerio tumeranto na nto ya kaba teko hata kuendelea ambire kuanzia ikivu tumera kana KMCA korea kwa mfano kwa geto kama kuwa kawera kawaka KMCA batiko endelea kimwananchi batiko endelea kimwananchi hata hivyo ndo bagwa bakwa watu pati kenda chumba koja kimwananchi kwa mfano sai MCA are ya nya grounding ya kaurira antu bai kwena antu bai skuru kwena antu na zina na watu padi une kuelezo boya mnoti MCA kujukia kira mkondo yawe akozo kawire na ngwina mwananchi ni anabo bangi na tabomba kuzo abeti niloa akozo kwa hiyo basade udishi kwa kwa kuadre kawira atenda trick tuche kuzo anauza siasa atoshina na MCA zirikari za ina bila bilioni implement ku implement ku nekaku ako bwide ku politics bado kunike tukira kwa kambu ya kawera bila kwaria kiwanga chief of staff bakaba bakara si rudi sana na kuza bakezi ati betisha MCA bakua election yichokerwe kawera atena power no eriku election yichokero twewa no ke akozo anakua election yichokerwe wewe ngwana with the resignation ya to kura rewe kiza no to MC to abaringira kura na batu represent babo bingana kura mbaikwa kambwera kawera na kitu kira bati kuelewa na nteko meageza governor atio no to ligo team ere ona andekeri government wakili go advice na sheria ere wazi ere na orders ya council ere owene bisu kambwe atere please to ere ni ko dia ta sheria na to gareta propaganda na kuja kwa MCA na wama au mbakondo akedoge bingina au mbakondo akedoge bingina bibira kwa adre MCA teba muntu ipate be nasio lakini na ile institution yemwe kwa mfano Darito Murezi na azire miaka yona utegwa zina la Ethiopia so MCA ni dependent na ne antote participant apati go to kuna majority leader minority leader na speaker na deputy speaker na department sio ndio na committee hivyo ndio na kuweka kawera gagu atena ma MCA abati kuzi wake anasema na MCA na khadi na majority leader na speaker leadership ameshimu kenda baba kuzo abaita nile lakini yake akuzo wake bwezi PR na aise zakadi kariyo MERU erezia nerenda leo na finally atu bakaumia lakini kawera na akuzo na uwa imuntu kumea murungu na ukira murungu ateba sio shedi ya bishop okorongo azianto na aise zakadi kwa ni sibada utubira ka MCA bakorea ngoe MCA orekuomba kwezwa ari yate ataro da iya tabiria ngoe zeni ngora na korea ngoe ni ngira gerita assembly owi wa toani manto nanze na neri kwezwa kezo na kataze na ndile at least utumira sheria rere okambu sana to majority leader no by the way sheria nembia munona niwe to guide yata governor no badi kwezwa ari kelelezo kya kwezwa anwe uto guide na sheria eu agezo ite kunwa but utumba kuvuza chemanto etatu ati ibyo kudiata ibyo kuvuza so please kawira thank you siasa ni azirele reka wekira ndo beshuguli sio na siaku shughulika organize watanidia jana so yire executive na MCS kenda at least
umba kudogela bilo kila kitu kia fail na budget yote endelea na sheria rewazi ati kwa suspend kidako bibia suspend account by the way KAWIRA kiozoga debene na antu bateri to ngwa kuona kama katiere au kintikani ngomba KAWIRA na areke propaganda. Thank you so much kumantere chia Igembe Central. Hello Ero. Hello. Yes, no idretu irarie tore yaku na ikinyina uri na maoni yaku. Oni na bari imana. Nenje apio baba. Ngederia tongori obonde. Ba ukethe kaburu. Ngederi mutongori weta speaker. Speaker ukethe kapio. Ne Anthony Kumadero rojene. Yes Anthony. Batu imana ato na mudhuro mno. Kuda yani tonete mutongori turete ki tiburu mbodo ndi kola ya gotu ka manto tarakati na juni tarakati te naide. Kutomba kwa dia MCA bondeana. Kutuwa baza muti orore enda wenda kulukibira wenda wetawandine wenda kule tabiura areta no go kule okuwe into bantu nyabate kwelewa. Gavana wetu areya waandizie tu omba kule ya ogeria mtu akawa na atera thoko ibukwenda tumuvuta ibukwenda tumwandika ibukwenda tumurekera ngavana wati kwithire mtu weta mtu akazikiria maoni kana kitha kuntu akwenda mwandibaizi ya mwandibaizi ewe alafu kuntu bungi menda kwandibaizi ngavana inya siasa yakasiathirere ndi ingwitu kwenda mantu ya kuyotoira ngangreito netheria ngete teria ngavana iba mwipichi tone ngavana ngio moya tukwenda tarakazi MERU turenda ngwe bantu yau yange de mutira uni bange batange amjadala. Thank you Anthony. Uli Anthony kumantere chadero elo twedere tuko kiadi mbwenge mo hello Ero. Well hello Ero. Hello. Nia sauti ya TV yaku tafadhali. Hello. Nia sauti ya Hello Ero. Hello. Ya karibu sana no idre wetu ya maoni yaku no turi interire kure. Nata samba. Iko apio aba no idre to ya maoni yaku na turi interire ku idre okiringaira. Oli tekawa Mudhomi. Yes Mudhomi. Hello Mudhomi. Hello Mudhomi nia TV ya sauti ya TV yaku. Hello Ero. Yaku na opera interine ku idre okiringaira. Hello Ero. Sauti ya TV yaku. Well, mbere mtu edira actually aituringaira no edira akini ya kia sauti ya TV yake ndatomba kuthikanira tu kithimo ingie mo hello Ero. Well, tukichokera bwana Mwendaithile kwa tutukudire tukiarakia bwana the numbers ndene assembly is are you using that avenue kuilia high excellency on to the numbers na redependent actually oh yes nande Phineas ankoire on to bomwe onde kia mene campus kira ke tongora tu kira itu Murundi ikion tongora ti members 20 assembly na kira itu na retire kuma siasa ne active politics na uti directive kira itu kana ene party lindo mbas atuira tuite turwa na KAWIRA ashela atuira support ni gavana and delivery ya MERU lakini ruarero kerimi kiru gavana agwara ndio ne ate mechamani mwe ando bakurara mechamani heritage of course ile yako maanisha heritage ya kumaanisha kwa gavana Greito kana gavana Greito ato aya in directions but there's nothing like that kuriere kwethira independence iko kumwata ato ondies to MCS regi ga gwetha kure external force ere konga MCS ete me akonga ndo the 69 MCS
kwithera kwina antu baginkaenda oi muntu fulani ibataurana nontu MCAs ni antu babaume na siasa na baina mathoanio batime abonthe wita njira imwe nontu yaruare rukire akua ni MCA bakai bawita ungenu ibo Mwangangia ruare ni MCA banatiro abo assembly ria atiro kwa address kwewe bonthe baturire iri ndo konya thina ya MCAs ira utuma ira atumire batura na MCAs bongwa tia mutongore kinyoriku na kawire gya kwithia na amitire na batu ndeto je independence kana party kana mbi icha ulanire na inyeretu kwithia tukai na issues ruare utuwa kurikana mweshimwa majority ate kurikana no UDA nte kurikana ndo mbas ya utu te kurikana batu bira tukwenda atwatene tura assembly mwe tukwenda kurura kuirura kenda tona bila tuitite wikiria antu betu ba MERU no to manifesto ya KAWIRA no ethe ati in line na MERU ora na rake theo ko kana ora mitungu kwa mawira lakini utonenkira into bra tunenkira into mawira ka atimize ke manifesto ya kana ara mitungu na rake the edo tem to na issue na KAWIRA on to ina numbers kato watane to ikintu kumuntu kwenda kinya batu uteywa na tutongora tu speaker tuteka ture assembly na kinya batu antu betu manifesto ata baire tumba kuyuria imana amburi atiri ishi ebyama tionko na kejira na eshimwa baba uni ningwa unda umerekea mene ni kuma February na document yako yandombete na chukura ama independent candidate so ndagire baruga kwa registrar of political parties take yama ko unia unde parties na de parties de na bambas de na baunda de ba PNU de na ba panopeu de na ba banjubiri bonde na bitani yangu na popo bonde nonto kila kina maana ni anto kwaraniria nkigwatira mweshimwa ithiria uga utemanto ja biama today itukudurana committees kiama kia mbas na UDA barenda kugwatanira baita chairman committee chionde chairman na vice chairman bari kuthithia because bonka ke pena members 41 which means ke committee chionde ile format cha mbunge iboba ingi bata ikana sure you yaba independent candidate bena itibaero bano peo bena bio ko members baito awatanire na twagintu kimwe o manto ja biama batu itwekire ntiguru and I can tell you that ukeja rojo ngakunenka list nkwire bayo machairman wa committee eji neji ono dhuri by chairman nojo na members ba dhurite across the board na bahangana nanye sure yes bwana Mera kwenda kwitra ukiana na nyoto rira hapo ina plans cha kuimpeach the governor boya Fidias kankwenda kuga manto ja governor kuga kana anto amero kuthogania governor maybe manto jara kumeri nonto na independent candidate utina ala jari kedra ku governor ena goodwill ene sana ya members of the county assembly pa MERU I mean members of the county assembly in governor MERU county excellency Bishop KAWIRA Mwangaza na odito tukwe speaker ku itwari obisi newe ndamwirire na ndamwira na kaire nkyo ngukarangi chogera nkiuga governor na tigyo thikiragia ngutu ndamwira wi handa no instruction kurega gwitaniria na agwo ngugi onda hathirwe leader of the majority party ikiama kia UDA na kina member ba kia assembly kiama kia bas kina member ba kia assembly kiama kia Jubilee kiama kia PNU kiama kia NOPEU kiama kia DP kwene nyanto independent ku na ketha no dhuriro ri governor independent of course na assembly ina biama bira birete the members baraba tonye tendene assembly but twamwira batu twi tayari tugwatanire turitanire ngugi hamwe tutethie mumiru inuntu onduri mitungu na ntoba mitungu baize metete obalitira ngugi batize UDA kana batize independent for example last assembly
na thuridi independent candidate na ndi kweja assembly ndaritanie ngwe na gavana ore aronga gavana Great Murongo Jubilee na tomba ku deliver kira ndo mitungu manto jara ndaugite kinyera ya tombe kinyera jonde above average itombere ku achieve na ikinyoju batari ni intention ya kuria gwitanira no ngugi kabisa na nyatha ici batu twe tayari kuritania na gavana ngugi lakini kinyawe kake na manthi nuntu nandi for example no kugana ari gwako mitungu na nari uma mitungu na twakara ndi wengwa undamwira mantu ja ntuma mitungu jangana ona jara jari immediate that area na area eu au wengwa atiga beroju kare ninde na mheshimiwa wenu mawira bwandike thina cienu cio ne ce mitungu agite ada andetere ejambire na ndi mugire mpewe thina nkuretere lakini uti accessible uti kuoneka uti kuyukia thimu uti gutonga message kakwirira thina iku kwiki MC bagugana ndike karogiki very necessary nuntu eja wodine teka omba kuthiuru jaka thiuruka MERU teka ombo thiuruka every ward after every 1 month akethire wodine ukairi na thini geti kiumaira ketha tutikara na gwendiri ngakwirira thina inao ukamenyera thina iku na nande uri gusukumwa groundine EMCA nuntu naguo na thiuruka wodine angana thiurukite muno wange MCA batakinya maturene uni kutetu kumuga utekiumia gikuruka ntireta giturene itha kiatho kia mathiko ntireta kanisene nturene oyu Sunday na ntira thiuruka kiatho ne kingi antwana na antu bara no bagwirera mathina jao no na hau ko no mwanga withire wina mechanism kana njira ura na bi na hetu ko umana ara tukomba gukinyiria nteto iriku izi na hono ndugo ina budget ni ngo ina mbecha ikenda umbai we implement batu tyo gwetia mbecha yutwi ambeje ngwire thina ogothe yukia kigina kyo gyaku eta we implement na ara masinani batu itunganiri tukariu ko akathugani mbecha cio muno tukwenda imandu jaja jombe ukinyanira na nande kwena muntu uraringa thimu aje uga mantu ja gavana wa Laikipia urari kwa thuri ari independent candidate lakini tutaigwa mantu ja janu tuna karande na majority lindowe akarande na leadership akarande na speaker akarande na minority leader na akarande na members bakarania na baba ngambio ngugi ureka ariteka na wona ndio iches dampu alingake para ugara nde odi ngalita ngugi ura nkwenda ngalita ngugi ninka anganande ba angane amba kwenda gutia angaimbecha bakumbitia shwari what is this mheshimiwa gavana mbitikiria ndome comment imwe Simon Mongera how does an independent governor plan to work in a county assembly where he does not enjoy support? All right, kwethira gita ongethira akiwa nende KAWIRA Mwangaza was used by Munya. I think the reason Munya was supporting KAWIRA is to run away from Kiraito, so as the latter impeach KAWIRA once she elevates to the gubernatorial seat. Will it come to pass? Mtu wa kwethira gita wa Victor Munene ikyo kiuria kwethira akiurakia. Is this a possibility in future? Mana kwirire atiri rene MERU bishera tonete the latest Bishop KAWIRA Mwangaza excellency Muraga Baichu Peter Munya na Pivi Munya na hene achore ande igatuika kiboba kwaria ri no muntu rigiri to kware buraka enda kugitate kwaria so oni ntiombo kwira angabo bwakarika angabo botigitate botikarika tu ngavana kuria akoya na MCA ntiwetigi munyo mwiri gatekaria nabo ngavana ku just mu assembly temunyo mwirite ngavana ku ambasare akaya na wengwa temunyo mwirite ko ndi very sure manzera ngavana akuthithia temunyo mwandivice na akathe munyo mwandivice then they are friends so twatinda gwikira munya ki mix up ireri irio na kiri antu baranga ngabana gwetete bakurwanwe utionda igwe gweta munya au munya na kurwanai nawe yes well beretidra tokirika kia kwikiria ki kwithira kikiura kwa bunene actually kibu omuntu aka answer independently no bwana speaker no kwithira techo kakia lakini moira ukethira kiatenda mambura yaro ya mashujaa Kutike ko digeria kwa tendi kiatho kia mashujaa na ndi na freedom ya attend no ya MERU kwena kiatho ketha gikarika kwa wodine kwa to wetagwa Rompo that is Krenden and wetagwa Rompo Chiefs Camp no mbite no kutike ndo kio digeria weta Kinoru no ndo the resident of MERU
na ndi alind of Meru lakini nuntu kuria kiuria kiu kenda umenya kwina thina kiatho kia mashujaa minile kithaa gitongeretwe ni the county commissioner lakini bakarathi bakabanga na governor na atongeria bangi ba county for the last 5 years mbithirite ndi assembly ya Meru na mbere corona yejarera biatho bia ingirwe ne nyabi kuingwa usually what happened rira kiatho kirio nuntu kibangwa ni ofisi ya county commissioner na ofisi ya governor governor uria ariku twandika iro baruga tuka invited twinthe members ba county assembly urio komba ageta kiatho ne kiriku at the county level majority lindo uria ariku igita riu inya gwatuika atira gwatuika MCs ba bangi batironekana na ofisi ya governor wengwa na make sure majority linda gwithire kiatho ne kiu ikenda represent assembly speaker uria ari gwigita riu same thing nuntu nanda bakwancha no the hand of the assembly kenda onania kwina that partnership na unity rero kiri the two hands of the county government na thairari kiatho ne kiu na in fact gete giekagwa kuringana na protocol gete kia governor deputy governor gete kia speaker gete kia county commissioner kiu kingi kia majority leader au angitiga kwithe kwina MPs bejete kana those national leaders bara bejete baketha bareo kiki kinya tukorua ninya nkorua ethera gwikia tho ikenderea gujuki noru tiuga tuti invited no tigi tutwiri anything about kiatho kiu ande gumumeru na bati kubenyo go tukuga uma kwina thina nundu nandi kethira utikwirwo kwina kiatho kiu kirio na wize we capacity ya kuja speaker kana ya na capacity ya kuja majority leader kendo represent other members kana ya capacity ya kuja minority leader ande uko shwari ni invited kiatho ne kiu kunende uti invited na utita kana bwana speaker ukata kiatho giki tikianga bana igiatho kia nthiguru yo yonthe so icia kethia tuti gwatania na ngavana itie kugitatia ikwijira jari manto ya Kenya mzima na watu bara bakomba tukethwa turio na uni as a speaker will be there representing bunge ya Meru ikeja kwetho ikiatho kia ngavana na iki uri no mburi ine kegi ya Kenya I have to be there yes awesome yes mwende dile ntiko mejira wakate nikana kia ku kate da akithewa onde na level ithatu mbumba wa tendi ma pere buru no mbatendi ko kwa kithe no mbatendi sub county level na constituency level na county level kinuru of course tiganya west ni uru na kwa kithe ngundune na royo no mwanka mbatendi kimwe kyabyo lakini utetereke kana utaki nkamenya iki iguru lakini magabyo ngate bwana Moira kwi mtadiri akiura kiuria and I think it's directed to you read akiura kindly our majority leader tell us the way forward to solve this problem all of us are in a dilemma way forward mbere na imbugire muthenya kairi batuja county assembly tukaita ngugire yetu so tino tukwenda governor ya kutumbling auga assembly titire ngugewe mheshimiwa speaker no chairperson kana chairman wa committee appointments na the part of that committee minority leader is part of that committee ireka thithia vetting on Friday ya CECs na batu tukaita ngugewe the assembly will sit kuma njumaine ere kiumia kira kingi na report ikaretwa na ngugingi kiendelea ko kethira governor na kuona kwina gitumi kia batu tu ritadia ngui tu diria te tuichi othe batu twewili tutena thina net leadership tukarendi net members betu tukarendi twayo all these issues irio lakini endelea guchieke iguru wena ndia kiuga nganande pau niamba nande anga milioni 5 bakumbetia anganande kana kamero anga kwenda kuthirua anga manto jau jonde na gwetenya guturuma kamemene no for example for sure na rumigirwe nda inyereka muno ande gunyande embarrassed kuga ingavana kwa agita kuga nande kamemene kamweru ukiri that MCs ba MERU ya nonyi na impara benayo sure nande bomba gwitaniria ngugira muntu kuga nande bu na wanonyi na mparate so batu tu tayari kwenda na ngugi yetu nande gavana no itizapona one kethira tayari twitanirie ngugi
aiwate tayari witania ngugi ba tukenderea kwira miruma na tuketha twibera every step na itagarire ondere tujukia na ngugira tukurita na mpumi chiayo na maisha jendere. Sure. Mbitikiria ndo message ya Mwirigi Muredi ngutiki Mwirigi Karenga fomeze nedritekiwa the leaders in the show. A great congratulations. Akwa number 1, if the governors refuse to listen to the MCAs, they should not worry. Let them wait for the budget and fix it according to the expectations. Take all the money and put it into projects. Number 2, let the MCAs wait for appropriation bill and fix all the projects in the ones naming each project. The MCAs will vet the CCs and reject those that they want to reject. Bwana Speaker, mbidre nkia akiwe briefly anokudire tokera kentobona wabwe on Friday bokethera boke with your vetting ora kubwera sawa orate kubwera still bokethera boke informa the governor. How sure is everybody that vetting ikedire kiwa in a just way, taking into account manteredrite akioneka manteredrite akioneka eruari mbere bwa kwire atire Phineas na mbere antwe topa MERU mbere I'm the chairman committee on appointment na babo by the vice opposition ni abe na chonde ne mbunge i members na nyanda bara kwa vetendi ni arosia na atanosia so no twetu ina thina nai nawe difference chetu ingavana twinai twinacho so batu tio to kwenda mantaja ya takirungi na iron kwirire Friday kirato kadithia vetting no tiomba witoithia vetting ona Friday wa ya vetting wo correct data ira yonde bo me correct bo akarandi guru kairi kamiti we retreat yete karandi guru yaandike report ye mume minister based on mantira to agitire atia tone na to atia certificate cia sawa burabura okina ukeja max then report ira yeta ya tayari report ira ni ekeja mbunge either kurukwe kana gite atia kana iregewe so unikira mpenda kwira nominees barabaryo utio ishi ya twaria twende chena ngavana wa affect month chau nonto ndwaria chonde to kwaria na mantya yonde to kuthithia tutikuye na CC bare but kira nkwenda akingavana ethero akiere yakwa abatukithero iji mbunge ina pawe kurega kana kugitatia kana gwitikiria so it is very important ngavana kwethero akiona ira members giteo akamenya weri kendomba gwita ngo igwa kwira mwananchi mwana uwo mumeru akombo mwitira then kebanga watu bo mutetheria ngwiriko ngiu lakini yo mbunge tiumbo mutetheria watu ikano ati kuonera ketheiri ndo majority maana yo iwo karinga akiwa document yu chonde mureti chia kethe majority rinda so ni ambuge atire bau beje tene antubeto utowe no ando anapo abatu twaitangwira tubati kugitata kurita so for me as the chair mbuge we have no biasness at all issues yetu twinachona ngavana na ngwira tubatuiza tukagitata number 2 the worst coming to the worst including budget tukamikuruki bunge kagitata igakuruki but utembesha tugekirinya sumuni itekiri yejegeta ondie mitungu ikagura pipe cia ruji iji geta ondie mitungu ciake ndagacha erombo kenda twithirwa twije mbeci twarokitire na mwananchi na akarire ndiguru au wai project yetu kwenda ciekirwa then tugitaga mbeci chititango itegete ate chititango sure na tukirikia na wewe ya ukirikia kindly ke budget ya oni kwanza ene ndetankiura kyantu bakwenda ni ate bakwenda menya bura bakwenda ke budget kedre ndara chera nkumenya ngeta kirwara ke budget to itemize budget thank you ingotekia it has been fair na imana ngwire it's very inyanga bana karega na want fund members bakamekira nonto members baba bejaba uga budget yetu kuthia no ibo bathithaia na ibo mikurukaya na ngavana atumbo be reject bejaba uga barabara
tugatumira milioni 450 Auwa wondi barabara milioni 10 kwa Evans kana mwenda aka indicate barabara hii bati kuithwa na 10 million beta ki water department bauge twina milioni 900 bauge owondi milioni 20 so inyakarega eshimwe baba nonto no bakabibia bakagetatia akorirwa eshimwe baba no wamukukiria budget yewe ya governor ofisi ya governor. Thank you. Na ukorirwa eshimwe baba no bagite budget ye kuma milioni 700 ba mwa milioni 50 na bakurukia budget ye kariyo kariyo. Thank you so much. Akethira budget ankweja no an overview of what can happen because I'm be there the majority leader and the minority leader. Sure. So budget yewe members yo baba no bete wakogote 69 of them governor Ugwana ndi twakwete 700 million budget ye gutomigite kinya 50 million atigirwa ambia cha gwikaira ngari maguta Chachaiga ora. Na eta tumira mbecha yu it's an audit query. Very true. To query anwa. Yeah. Because you must follow the budget. Sure. Yeah. Thank you so much. Nontu bakwithira bukio na kanya na mbithira nkiwa well tugethira tukibanga gikaro kingi na tu ngwire members beta ba mwa milioni 50 eta expenditure ya kinya milioni 100 akawina chiwa umu ale akare tombungeji imudithiria supplementary budget kenda chetani na milioni 100 bakaja kurega bakaya gochiongera onde tikwere lipa hiyo pesa. Well together na kona what exactly will unfold in mbithira ngi kurikana kia well together tuna ambuge bo mwisho bugi atiri only represent 69 members. Yeah. Na ndina timu ekwaja. I have the leader majority and I have the leader minority. Uniandombe a excellency governor KAWIRA Mwangaza. Eta leadership embunge. Tuli aja. Aito gwitikire banza na jinabu. Iko tayari. Mwenda we na dinabu. Hapana. Na twite tukarendi guru nawe. Tuchoke tumwitire members. Kethe akirishire gite atia ethiru. Na twita Phineas tukamwitika. Indi arego twita. You have no issue. All right. Ni romba letu kingavana wetu. And what will happen? Na kile amiru. Areo kwita what will happen? Bwana speaker. Sisi. Na ndio tuamwikia rasima atuhachikia kwenda rasima. Bitigiritorigeria ana mutegere mbidengi kurikana kenende tukabangania gikaro kingi oya kinende kerutero rungi twitira tuika kwa ugebone buriko kunende we are not one-sided ruiro aria tukwithira ana together tukibanga gikaro na rwaria kana rutero thirikaini boya sana mwenda ithile uranwe mutungiri wa baraba kaindeni ya mbunge Invas Mawira uranwe mutungiri wa baraba ingene ya mbunge na speaker Ayubundi ko ntoethira kiwa na boethira bukiposta wa imto kumenyekana ya Godfrey Kimathi Bwiria ariwa speaker bundi owere imana nontoina mwekuru gochwiri ana together tukekara gatanta akiro arero toro bwerwari na nibwa nonto bakwithira watanirite na batwe na rwari ndethira ngikwira tukabangania o matoketha twero bangana kia. Thank you for your time withira no tukoboya ndithira kompyuta wa Phineas imana